avugwa ku rwego mpuzamahanga ayobowe n'inkuru irebana n'amakimbirane cyangwa se intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine. Mu gitondo mu rukerera rwo kuri uyu wa kane ingabo z'Uburusiya zinjiye ku butaka bwa Ukraine by'umwihariko mu duce twa Donetsk ndetse na Lugansk. Wimana Ferdinand wakurikiranye ibirebana n'aya makuru haba mu bitangazamakuru bitandukanye biri kuri internet cyangwa se ku mateleviziyo n'amaradiyo. Ni amakuru avugwa cyangwa se agezweho kuri ubu ngubu kuri icyo kibazo n'ayahe? Nibyo ni ikibazo gihangayikishije umuryango mpuzamahanga muri rusange kuva mu rukerera rwo kuri uyu wa kane, ku buryo amakuru aturuka hariya mu gihugu cya Ukraine avuga ko ingabo z'Uburusiya zinjiriye ahantu hatandukanye, ari nako urufaya rw'amasasu rukomeza no kumvikana muri aya masaha y'ijoro. Ni nabo kandi abaturage babarirwa mu bihumbi n'ibihumbi nabo bakomeje guhunga bitewe n'iyo ntambara. Niyo mpamvu tugiye kwifashisha Gisa Muganwa ari hariya mu gihugu cya Ukraine. Gisa, muraho neza? Muraho neza Fred nawe Imana. Yego, tubwire nuwuhe mwuko hari muri aya masaha y'ijoro? Umwuko hari nuko abantu benshi bari guhunga bava mu mijyi barimo, ariko ubu tuvugana abantu bari mu mijyi nka Sumi, Kharkov, Dnipro, Kiev ntago bashobora gusohoka n'ibibaho kuko atakiri hafi yabo. Abarusiya bamaze kugera, niba muzi abantu bareba ku ikarita ya nuza ya Ukraine ukuntu iteye, umujyi bita Chernobyl hamwe haturikiye ya nuclear star, bya bintu bya nuclear. Uburusiya bumaze ko ingabo z'Uburusiya zimaze kuhafata ni misaha imwe gusa kugira ngo ugere ku murwa mukuru wa Kiev. Bivuze ko acyumvikana n'amasasu cyangwa yumvikanye cyane mu gitondo gusa? Ntabwo ari amasasu asanzwe, ni imizinga. Ni ibintu bikabije pe, ni birakabije. Ubwa mbere nari mbonye ibintu bimeze gutya, kuko urumva Uburusiya bwateye bitunguranye, ubundi bateye saa 11 za mu gitondo to. Barashe ahantu hose hari antena zijyanye n'ubwirinzi bw'indege za gisirikare muri Ukraine n'itumanaho zaryo. Ariko ku by'amakuru y'uko bari barashe kuri Kiev ho ntabwo byari byo, kubera ko ni ingabo za Ukraine ahubwo zarashe drone y'Abarusiya yari iri kuvogera ikirere cya Kiev hejuru y'ibiro y'ikigo cya gisirikare cyabo. Bayibonye rero barayirasa, ahubwo ibimanyu byayo cyangwa se ibisigarizwa byayo nibyo byamanutse bibira inzu z'abaturage bari bahegereye. Uravuga ko ingabo z'Uburusiya zamaze kwinjira ku butaka bwa Ukraine, ni ahantu hamwe zinjiriye cyangwa se nkamwe murimo kubikurikiranira hafi, hari uburyo mubisobanura? Izi ngabo z'Abarusiya ni nk'uko wagota, sobanura gute, ni nk'uko wagota ahantu hose kuri nyine bigaragara ku ikarita. Uburusiya bwagiye gushyira abasirikare hariya, batereye rimwe. Batereye rimwe, birumvikana ingabo za Ukraine nazo ntabwo zoroshye, zahanganiye n'abari kurumva. Hari uduce twabereye ingorabahizi, na perezida yahoze abivuga mu kanya ko hari ubuce bwabananije kurwaniramo, ariko n'ingabo z'Abarusiya zahakubitiwe bihagije, kuko hari n'abasirikare b'Abarusiya badesize kumanika amaboko kugeza barenga 150. Kubera iki? Kubera ko bari bari kuri front line, hanyuma baraswaho cyane n'ingabo za Ukraine, kuko ahantu bahingukiye bo n'ahantu harinzwe cyane, kuko ni kuri kote isa nkaho iteganye n'ikibuga cy'indege cya Kiev. None ubu wowe tuvugana muri aya masaha y'ijoro uri hehe? Njyewe ubu ndi hafi n'umupaka wa Poland. Narenze umujyi wa Lviv, n'ubu tuvugana rwose ndi mu modoka ndi kugenda. Ugiye he? Ndi kujya muri Pologne. None tutubwire ishusho y'abarimo guhunga ihagaze gute mu mihanda? Abantu benshi ntabwo bumvaga ko ibintu bishobora kubaho, ntabwo bumvaga ko Putin ashobora gutera abanya-Ukraine kuri rwego, abako bamaze gupfa abantu benshi. Niba mwabyumvisha mu masaha yo saa 9 Uburusiya bwarashe indege yari irimo abasirikare b'abanya-Ukraine barenga 40 bose bapfuye. Aya nacyo kintu cyateje umwuka mubi cyane, bituma Ukraine ifata imyanzuro nayo yo kurasa cyane bihambaye ku Barusiya. Ubuyobozi muri Ukraine burimo kuvuga iki? Perezida wa Ukraine urebye yahagaze ku gihugu cye cyane, ariko aniteze n'ubufasha bushobora kuba bwava muri NATO, kuko kugeza ubu ngubu ntabwo tuzi ikiri gukorwa, haba ku ruhande rwa Amerika, haba ku ruhande
NATO ntabwo tuzi rwose icyo bari gukora kugira ngo babe bafasha, kuko ubu ngubu abarusiya bari mu isaha imwe gusa kugira ngo ugere Kiev umurwa mukuru niho bageze. Gesa Mugano twavuganaga uri muri Ukraine, tugushimire cyane. Murakoze cyane, namwe mudusengere gusa Imana ikomeze turinde. Ntabwo byoroshye. Iyi ngingo turi buze no kongera kuyiganiraho mu buryo bwimbitse mu kiganiro cy'ano guhera ku isaha 3 z'ijoro, ariko noneho turubakira ku mateka y'umuzi w'ikibazo kiri hagati y'Uburusiya na Ukraine. Mwarafu ubwo mukomeze n'andi makuru. Hari ibindi byagiye bivugwa nyine kuri iki gicamunsi uyu munsi, aho umujyanama wa perezida Zelensky, perezida wa Ukraine Oleksiy Arestovich, yavuze ko abasirikari ba Ukraine barenga 40 bishwe, abandi benshi barakomereka. Amasaha make Moscow cyangwa se Uburusiya butangiye kugaba ibitero kuri Ukraine. Yavuze ko abasivili bagiye ku 10 nabo bishwe. Hagati aho kandi abapolisi bo mu Burusiya bafunze abantu barenga 100 barimo mu myigaragambyo yo kwamagana intambara. Itsinda rishinzwe gukurikirana iby'imyigaragambyo hariya mu Burusiya bamaze kwemeza ko abapolisi b'Abarusiya bafunze byibuze abantu 137 imyigaragambyo. Abantu ngo bari baje kwigaragambya mwanafunzi kugira ngo bavuga bati leta yacu ntabwo yakagombye kugaba ibitero kuri Ukraine. Ni nako ibihugu by'amahanga bikomeje koherereza ubutumwa abaturage babyo bari muri Ukraine. Nka Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga muri Ghana yasabye abanyeshuri b'abanyegana bari aho ngaho muri Ukraine kutava mu nzu bacumbitsemo, cyangwa se bakaba banashaka ubuhungiro aho leta ishobora kuza kubereka mu rwego rwo kwirindira umutekano. Kubera iyo mirwano yatangiye nyine muri iki gitondo, harabarwa abanyagana bagera ku 100 barimo abanyeshuri ndetse n'abakozi baba muri Ukraine. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga muri Ghana yavuze ko ihangayikishijwe cyane n'umutekano w'aba bantu bayo. Ishyirahamwe ry'abanyeshuri b'abanyegana ryo ryasabye leta gukura aba banyeshuri mu bice birimo imirwano kugeza igihe habonekeye nibura agahenge. Iri huriro ryavuze ko uburyo leta yakuye abaturage n'abanyeshuri bayo mu Bushinwa mu bihe bya COVID-19 ari nabwo buryo yakabayikoresha kugira ngo aba banyeshuri nabo bave muri ibi bibazo. Guverinoma ya Nigeria nayo yasohoye itangazo ko igiye gutangira guhungisha abaturage bayo bifuza kuva muri Ukraine mu gihe byakunda ku kibuga cy'indege gikora neza. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga muri icyo gihugu akaba yasohoye itangazo rero bavuga ko batunguwe n'amakuru y'uko Uburusiya bwateye Ukraine, ariko bizeye ko abanyanigeria bazahava amahoro. Mu tundi tuntu turi kuvugwa rero, nubwo wenda dufite aho duhuriye na siporo, ikipe mu Budage yitwa Schalke 04 yafashe icyemezo cyo kuvanaho izina ry'abantu batera inkunga. Urabona ko kampani itera inkunga ikipe bayandika kuri jezi cyangwa se ku mupira. Iyo kampani yitwa Gazprom, bo bacuruza gaze, ikaba ari yo mu Burusiya. Bavuze bati turambara imyenda mutanditse kubera ibi bikorwa nyine byo gutera Ukraine. Naho ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burayi UEFA ryamaganye byimaze igitero cy'ingabo z'Uburusiya muri Ukraine, nyine inatangaza ko kwamagana iki gitero bisohotse nyine mbereho umunsi umwe, kuko bagiye gukora inama n'uvuga komite nyobozi ya UEFA kugira ngo barebe niba umukino wa nyuma wa Champions League wagomba kuzabera i St Petersburg ku itariki ya 28 Gicurasi utakwimurwa ukajyana ahandi, ari mu rwego nyine rwo gutuma bwo kubera ko Uburusiya bwateye Ukraine. Mu kanya turabagezaho amakuru avuga mu mikino ndetse no mu myidagaduro.